uteithio wa kana uteithio wa gukorwo magikinyirio uteithio wa irio kuona ati ni marakigerera ihinda iritu na ta uria mwandiki tuti wa itherero wa Njoroge aragitariria. Aikari kuma mĩena ĩmwe ya Laikipia ya Rugongo marĩ na bata wa kuheo irio ona thengia wa mbura gukorwo ikiura mĩena ĩyo. Hali ya hapa bado ni kubaya sana kwa ajili ya maji sili ambayo ilikuwa na hii watu ya hapa simeisha yote kwa ajili ya kiangazi ile aliyopita, hata angalau ijapita, maana bado saa hii hata kama kumenyesha bado njaa iko. Kuringana na aikari a mĩena ĩno, mahiũ mao mothe nĩ makorirwo magĩthira kumana na riũa rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩara bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩria ng'aragu gwa kahinda. Kuona mahiũ mao nĩ makuire hĩndĩ ya riũa na nĩ maremetwo nĩ kũmacokia. Kumenyesha wakati watu bado wako na njaa. Saizi watu wana mifugo hata kidogo. Kwa sana hapa ni mambo ya mifugo. Lakini saizi watu 90% hawana chochote ya kutegemea. Mali kidogo kidogo kitu wanategemea ni mambo ya sand harvesting. Kama mali kama Makuria, Nilipolei, Momonyot. Lakini imeisha. Hata hizo laga zimeisha mchanga. Aria magumeirwo nĩ thĩna ũyũ makĩria nĩ atumia aria marongithia, aria mohete nda, aria wa HIV, ciana cia ndigwa o ũndũ ũmwe na aria mena mũrimũ wa TB. Wanalemewa sana kama kina mama, watoto mayatima, wale watu wameathiriwa na HIV, wale watu ambao wako na TB. Huku kwetu TB bado iko juu. Hatujui kama ni hali ya kiangazi, kama ni hali ya njaa, lakini kulingana pia na hii mambo ya COVID-19. Ni kama saizi kuna outbreak ambayo hatuelewi kama ni COVID-19. No ona kũrĩ ũguo nĩ macokerie ngatho thirikari na andũ a wendi mwega nĩ kũmaririkana na kũmahoya mathiĩ na mbere na kũmateithia kuona ng'aragu nĩ ĩkoretwo ĩkĩmahinyĩrĩria gwa kahinda karaihu. Hakuna kitu ya watu kula. Hata ukiangalia hali venye watu wako kuna njaa. Tunategemea tu relief. Tunapatio county government kama serikali za zingine wanatuletea hiyo mchele tunapata. Hii msaada kama Mheshimiwa Sara anaenda anang'ang'ana mahali anatuletea tunapata. But mahali yote imeisha. Hakuna mbuzi. Kuna kiangazi hata kama kuna nyasi watu hawezi kula nyasi. Maririe o hĩndĩ ya uheani wa irio na ikuheanagwo ni Lotto Foundation makinyitanĩra na WWF o ũndũ ũmwe na wabici ya kaunti ĩno ya Laikipia. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo wa itherero wa Njoroge.